Telung tibang mengtunangan su becara anak mekurenan su beliu anak kenawan ulian tiang odale kuangan kenehe adengan durinan kal kejuan lakar anggon kurenan hidup di desa sing ada apa nasib belacuran sing ngelah warisan Raja Budu remix. Ulian nganggo di kampung nyoba tiang ngelengai di Badung nyenawang nasib belum Jongrana yang menjohan ngajak tunangan tu sinten ketemuan kanti bulan-bulanan latur kena salib ulian kalah sisi gandeng di motor bet laibang moge adi tetemai bener melenan sebang adi tahu-tahu nih ngemang undangan beli kadena adi tekamai ngepeng beli ternyata sekan adik kenganten bin mani tian patah hati ulian dompet sing ngisi tunangan neplai bang memedi Raja Budu remix. ulian nganggo di kampung nyoba tiang ngelengai di Badung nyenawang nasib belum Jongrana yang menjohan ngajak tunangan tu sinten ketemuan kanti bulan-bulanan latur kena salib ulian kalah sisi gandeng di motor bet laibang moge adi tetemai bener melenan sebang adi tahu-tahu nih ngemang undangan beli kadena adi tekamai ngepeng beli ternyata sekan adik kenganten bin mani adi tetemai bener melenan sebang adi tahu-tahu nih ngemang undangan beli
Tekemain ngepen beli, ternyata sekan adik nganten ben mani. Tian patah hati ulian dompet sing ngisi, tunangan play bang memeti.